Ibihe byiza kanizere ko mwese mumeze neza aho muherereye agiye hatandukanye. Ikipe ya FC Barcelona ikaba yamaze kugera mu gihugu cy'Ubudage kabisa, aho igiye gukina n'ikipe ya Borussia Dortmund cyangwa se BVB muri mu mukino wo kwishyura wa UEFA Champions League uzaba ku munsi w'ejo kuwa kabiri saa 3 z'ijoro. Ni umukino kabisa uzaba ukomeye ku ruhande rw'ikipe ya BVB cyangwa se Borussia Dortmund, ko dore ko umukino ubanza batsinzwe ibitego bigera kuri 4 ku busa ubwo bari mu gihugu cya Espagne. Ni ikipe ya FC Barcelona ihagurukanye squad, navuga ko yose usibye umukinnyi umwe basize Alejandro Balde wasigaye kubera ikibazo cy'imvune wagize ikibazo cy'imvune ubwo bakinaga n'ikipe ya Leganes. Ni ikipe ya FC Barcelona kabisa ihagurutse mu gihugu cya Espagne nk'imwe mu makipe ahabwa amahirwe menshi yo kuba izatwara Champions League cyangwa se byaba byiza ikanatwara n'igikombe cya shampiyona mu gihugu cya Espagne. Ni ikipe ihagurukanye urutonde rw'abakinnyi rurerure kabisa turi buze kugenda ducamo, ndetse turagenda tunareba amahirwe ya buri kipe bitewe n'ukuntu nibyo imibare itubwira. Reka manze mbwire wowe utarakora subscribe kabisa ko wayikora nonaha, tukajya dukomeza kugenda tubana 5 kuri 5. Reka duhere kuri ekipe ya FC Barcelona kabisa. FC Barcelona ni imwe mu makipe ari muri forume hariya ku mugabane w'Uburayi, kuko imaze imikino igera kuri 24 itaratsindwa na rimwe. Bivuze yuko kabisa uyu nguyu umukino bagiye gukinamo n'ikipe ya BVB cyangwa se Borussia Dortmund bashaka kugira umukino wa 25 bari unbeaten. Ibi ngibi birashoboka cyane kuko ugiye kureba n'ikipe ya FC Barcelona ifavorize ko ishobora kuba yatsindira FC Dortmund kabisa hariya ku kibuga cyabo Signa Iduna Park mu gihugu cy'Ubudage. Biravuga yuko ikipe ya FC Barcelona ugiye kureba uko imaze iminsi ipanga lineup yayo, ugiye kureba n'icyumweru cyashize ubwo bakinaga muri La Liga, ugiye kureba abakinnyi bo hagati bashobora kudahinduka ni De Jong cyangwa se Pedri ndetse na Fermin Lopez. Abo ngabo nibo bashobora kuzaba bari hagati ku ruhande rw'ikipe ya FC Barcelona, mu gihe Lamine Yamal ndetse na Rafinha bashobora kuzaba bakina mu mpande kabisa, bakaza bafasha rutahizamu Robert Lewandowski mu kwataka izamu rya BVB cyangwa se Borussia Dortmund. Kabisa ni ikipe ya FC Barcelona ikomeye, kuko bimwe mu bintu wavuga cyangwa se amakuru arimo aravuga muri iyi kipe, usibye ko Alejandro Balde wagize ikibazo cy'imvune ubwo bakinaga n'ikipe ya Leganes ku munsi wo ku cyumweru, naho ubundi nta kindi kibazo kirimo. Ugiye kureba ko by'umwihariko na Dani Olmo nawe wari wagize ikibazo cy'imvune nawe yagarutse, ashobora kuzaba ahari kuri uyu mukino. Mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya Dortmund umunya Australia Michael Zebatzen ashobora kuzaba adahari, nawe yaje kugira ikibazo cy'imvune, mu gihe undi mudefenseur Nico Schalozberg ashobora kuzaba adahari kuri uyu mukino kuko yagize ikibazo cy'imvune mu kagombambari. Mu gihe undi mukinnyi Wadman Anton and Maximilien Bizet nawe ashobora kuzaba adahari kuri uyu mukino ikipe ya FC Barcelona igiye kuba yakinamo na FC Dortmund. Ni umukino uzaba ukomeye kuko ugiye kureba nko kuri ekipe ya FC Dortmund muri iyi weekend itambutse yanganyije n'ikipe ya Bayern Munich mu mukino wa bakinagamo wa shampiyona ibitego 2 kuri Allianz Arena. Ni ikipe ya Dortmund itorohewe, kuko ugiye kureba n'amagambo y'umutoza yatangaje mbere y'iyi match avuga ko kabisa icyo bashobora kuzakora gikomeye ni ukugabanya ibitego batsinzwe, kuko sintekereza ko uyu mutoza wabo afite icyizere cy'uko ashobora kuba yatsinda ikipe ya FC Barcelona byoroshye kabisa. Ni ikipe ya FC Barcelona iri muri forume hariya ku mugabane Burayi, ntekereza ko nta indi kipe iri muri forume nkayo. Tugiye kureba nka possible lineup ishobora kuza cyangwa se abakinnyi bashobora kuzabanzamo kuri uyu mukino. Bakubwira ko mu izamu rya FC Barcelona, reka duhere kuri ekipe ya Borussia Dortmund abariho duhera, kuko ni ekipe izaba yakiriye. Hazaba harimo Kubel, Benzbani, Anthony Kahn, Leinson ndetse
Imecha nawe ashobora kuzabanzamo, Kittens nawe ashobora kuzabanzamo, Chukwemeka nawe kabisa ashobora kuzabanzamo kuko nta kibazo cy'imvune afite, Adeyemi ndetse Brandt na Guilherme bashobora kuzabanzamo. Mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya FC Barcelona 11 bashobora kuzabanzamo mu izamu Zinchenko kabisa amazi igihe ari muri forume, bivuga yuko ashobora no kuzongererwa amasezerano nk'umuzamu mwiza unari muri forume muri iki gihe. Jules Koundé, Koulibaly ndetse na Inigo nibo bashobora kuzaba bari muri defense, mu gihe Martin De Jong, Pedri ndetse na Fermin Lopez bashobora kuzaba bari hagati mu kibuga, mu gihe Lamine Yamal, Rafinha ndetse na Lewandowski bashobora kuzaba batakira izamu rya BVB. Ugiye kureba kuri ekipe ya FC Barcelona nk'uko nabivuze, mu mikino 5 iheruka bamaze gukina haba muri La Liga ndetse na UEFA Champions League, mbega muri competition zose usanga ikipe ya FC Barcelona yaratsinze iyo mikino 5, mu gihe ikipe ya Bayern ya Borussia Dortmund ugiye kureba imikino bamaze gukina batsinze imikino 2, batakaza imikino 2, banganya umukino umwe, aho hari mu mikino 5 iheruka. Mu gihe ugiye kureba mu mikino iheruka kubatsinda ikipe ya FC Barcelona mu mikino 6 iheruka kubahuza, ikipe ya FC Barcelona yatsinzemo 4, banganya imikino 2. Ikipe bivuze ko ikipe ya Borussia Dortmund mu mikino 6 iheruka kubahuza nta mukino n'umwe bigeze batsinda ikipe ya FC Barcelona. No gutegereza kabisa tukareba gusa tugendeye mu cyangwa se uko abatoza bombi ku mpande zombi ikintu bagiye batangaza ko nabigarutse kuko umutoza w'ikipe ya FC Borussia Dortmund kabisa uwo bita Niko Kovac yatangaje yuko kabisa kuri iyi match nta gikomeye bashobora kuzakora, ahubwo icyo bashobora gukora ni ukugabanya umwenda w'ibitego cyangwa se bakaba batsinda ikipe ya FC Barcelona ibitego ariko bagerageza kugabanya ibitego 4 batsinzwe muri match ibanza. Mu gihe umutoza wa FC Barcelona Hans Flick we nta kindi yavuze ko icyo ashaka ni ugukomeza gutsinda adahagarara, kuko ikipe ya FC Barcelona niramuka itsinze iyi kipe ya Borussia Dortmund iraba bivuze ko iramara imikino 25 idatsindwa. Gusa andi magambo uyu mutoza yavuze ko afite ko FC Dortmund ikipe bagiye gukina ari imwe mu makipe meza ku mugabane w'Uburayi. Gusa avuga ko we icyo ashobora kuzakora n'ubundi ari ugukomeza akita ku ikipe yiwe ndetse akazanakora ibishoboka byose bakaba batahukana cyangwa se amanota 3 cyangwa se icyo twita intsinzi bakagera muri 1/2. Reka dukomereze kabisa ku rutonde rw'abakinyi bitwaje kuri uyu mukino. Reka chemo kabisa ni utamvuke basomere liste batwaye bazifashisha kuri uyu mukino. Batwaye kuri Basile Araujo yagiye, Inigo Martinez nawe yagiye, Gavi yagiye, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Rafinha, Inaki Peña, Pablo Torres, Christensen, Fermin, Pau, Victor, Lamine Yamal, Dani Olmo, De Jong nawe yagiye, Jules Koundé, Eric Zinchenko, Konchen, Fort nawe yagiye ndetse na Garinat Martin. Abo ngabo kabisa nibo bashobora bahagurutse mu gihugu cya Espagne berekeza kariya kabisa mu gihugu cy'Ubudage. Reka twifurize amahoro n'imigisha ku ikipe ya FC Barcelona. Bwira utarakora subscribe kwa ikora none, tugiye dukomeza kugenda tubana 5 kuri 5. Ciao ciao.